Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi makukhona-ke ivideo engiyifakayo kule channel, wena bese-ke uthola i-notification, then bese uyangena kwivideo ngokushesha uyayibuka zikwi-Trend TV. Siyaqinisekisa ukuthi-ke sikulethele-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Ingane zakwethu lo esimbona-ke isithombeni enye-ke yamadoda le etrendayo kule insuku since kuvele-ke icala lokubulala usisi lo naye futhi-ke ombonayo esithombeni u-Olerato Mongale owaseGoli-ke ngokudabuka. Osukwini la izolo-ke kuvele-ke indaba ezokuthi-ke omunye wababulali bakhe uphila ngenkosi Makhanya ubulewe-ke amaphoyisa le endaweni-ke yaseManzi Mtoti. So bengathinteki-ke yedwa, bebekhona-ke abantu abathintekayo kulona-ke lolu daba, njengoba sengishilo ukuthi-ke lo esimbona-ke esithombeni uFezile Ngubane. uFezile Ngubane-ke osukwini-ke naye lwayizolo kubikwa ukuthi-ke uyinikele emaphoyiseni akwaMashu i-section ephelezelwa ubaba wakhe. Udaba oluvelayo-ke njengamanje kuthiwa-ke amaphoyisa amthole engenacala. Lokho kuvela kanjani na? Lo mfo abamdubulile obulawa amaphoyisa eManzi Mtoti kutholakele ama-ID amaningi, of which kulawo ma-ID bekune-ID kamfowethu lo osesithombeni uFezile Ngubane, okusho ukuthi makuvela kuthiwa-ke lo mfo okuyena-ke oshonile kuthiwa-ke ebesebenzisa i-account kalo uFezile Ngubane ukureceiver iy'mali asuke eyigebenga emsebenzini wakhe lo awenzayo ubugebengu. So amaphoyisa amthole-ke enganacala uFezile Ngubane. Ngifisa ukwazi ukuthi kuthini ukuphawula kwakho. Ngendlela mina engibona ngayo, ngibona engathi-ke uFezile Ngubane cishe-ke naye waze washona eshonela into angayazi, kodwa-ke awucommente ku-comment section ungitshela ukuthi wena kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Like ivideo, usubscribe kwi-channel la kwi-Trend TV. Ngizohleze ngikhona ngkulethela-ke indaba eyitrendayo usuku nosuku. Kwamanje ake ngithi nje hlangabezane ngokuzayo.